Krumzari, Miang Tabiri Mutaran Ochari, Asimro Pauda, National Food Security Bill, English and Nitaram State, Asida Suta, Hungi Manunda, Chanagani. MCI na India Pumbagi oina MBBS amasung BDS tamnabagi dama pangthokiba common entrance examination chanabaya haina Supreme Court na right takre amadi Nagaland ki fesama da lambi namthariba asi semjin bada tha ahum rom chakhigadawri Manipur da thau gas amadi atai hiram kya da awaba mayong na bayari mapungaba pau pizari National Food Security Bill English and Nitaram State Asida July Tang Manga Dagi Hauraga Namit Chamaga Marifunigi Manung da Chanagadori Bill Asina State Asi Mui La Kulumdoi Lising Humudra Nipanda Kanaba Pibungam Nagani Haina Manipurgi AICC spokesperson Radip Singha Surjewala na Fundokre Ngasi BT Rota Leba Congress Vavanda Paumi Singa Unaba Mada Radip Singha Surjewala na Bill Asi Bharana Ninka Tamlaba Matungi Kwaidagi Itihasik Amadi Miyobagi Punsida Ahombo Purakwa Bill Oigani Bill Asina India gi missing urban area gi oina chada yankai rural area gi oina chada humfutaret punna Bharat ki missing gi chada humbutra manga konsingani Bill asigi maru eba panamdi leba asigi lairab amadi chaba fangdaba konapani. The National Food Security Bill, according to the Indian National Congress, is one of the most historical pieces of life-changing legislation enacted in independent India. It is also a unique legislation of its own kind, applicable in any country of the world, whereby 67% of its population, 75% in rural areas and 50% in urban areas, are conferred a legal right. May I repeat, so far all welfare schemes across democracies are based on welfare measures and policies. This act confers a legal right on 82 crore Indians out of 121 crore Indians as per census of 2011 to right to food and right to nutrition. Maangna makataraduna bill asina miyoy amamamda thagi oina cheng kg manga mamalna kg amada lupa ahum amadi gehugi oina kg amada lupa ani da fangangani antodaya imung singi oina mamal asimaktada tha amada cheng natragana gehu kilo kontra manga fangangani miroliba nupi amadi chajenbi singi oina mirolingaida amadi angang unaraba matungda tha taruk lemna charanaba polam pigani amadi installment da maternity benefit oina lising taruk pigani angang tha taruk tagina chahi taruk fawbagi oina local anganwadi gi khuthangda lemna chak pijagani chahi taruk tagi taramari fawbagi oina sarkar gi school singda midday meal lemna pijagani karigumba hariba chananaba polam sing asi fangdaba taragasu food security allowance oina chananaba polam sing adugi chapsaba mamagi senfam sing adu beneficiary singda yahongani. It guarantees 5 kg of food grain per person to these 82 crore Indians at a fixed price of rupees 3 per kg for rice, rupees 2 per kg for wheat, and rupee 1 per kg for any other coarse grain like maize, etc., depending upon the local geographical conditions and food habits. As per the census of 2011, Manipur has a total population of 27,21,000. Out of this total population of 27,21,000, those who will be covered by this bill will be 23,78,000.
स्टेट असगी ओइना इंग सिनी तरामाथोय की सेंसस की ओइना मियोय लाख कुंतरेट लिसिंग कुमाथोय लेबगी मनुंगदा मियोय लाख कुलुमदोय लिसिंग हुमुद्रा निपान कोनसिनगनी अपुनबा मिसिंगी चादा मरफुद्रा मंगा रोमदी कानबा पीबा ngamgani बिल असगी दमक भारत सरकार ना था अमदा लुपा करोड़ लाख अमा लिसिंग कुनमरी चट्रेक निफुतरेट खरस तौगनी अदुगा चेंग नत्रगा गेहू नत्रगा अतै मानबा चाननबा पोलम सिंह था अमगी ओइना टोन लाख चट्रेक कुंतरुक ओइगनी मसिगी दमा अचंग सेनफाम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हैंडलिंग चार्ज अमदी पीडीएस दुकान सिंगी कमीशन सेंटर न पुथोकनी बिल असगी मतुंग इना रेशन कार्ड सिंह युम अदुगी ख्वाइदगी अहल ओइबा नुपीगी ममिंग दलेगनी मसिगी दमा स्टेट फूड कमीशन लिंकतुना बेनिफिशियरी सिंह न थेंगनरिबा कुदुंग चादबा सिंगी वाकत सिंह कुपना खनगनी It has a special protection for Antoda families. Antoda Anna Yojana was launched by Government of India, as you know, for 2.5 crore families to supply them rice and wheat at rupees 3 and 2 per kg. That will be protected automatically. It has a special dispensation for women, for pregnant and lactating mothers. The bill mandates that they will be entitled to one free meal in the local Anganwadi during the period of pregnancy and for 6 months thereafter. It also mandates that pregnant women will be entitled to an allowance of 6,000 rupees in installments during the period of pregnancy to help them with the nutritional needs of the baby and the mother both. Chahi asigi oina Medical Council of India na India pumbagi oina MBBS amasung BDS tamnabagi damak pangthokiba common entrance examination chanabi yaro haina rai takre hiram asiga mari lena ngasi Supreme Court ke judge ahum na saba bench amana rai si takibani rai adu da common entrance test adu pangtholaga mangjona na ming chandra mahi tamba haukraba mahiri sindi council hari Supreme Court ki rai adu Chief Justice of India Altamas Kabir amadi Justice Bikramjit Sen na takibani rai adu matangda Supreme Court ki Chief Justice Altamas Kabir abasung Justice Bikramjit Sen na phongdokibada MCI da asiguma makhagi entrance test pangthonaba makhoida sakti piba leite masina संविधान के आर्टिकल 38 कुनमंगा कुंतरो कुमापन अमसुंग कुंत्रा दा पीरिबा सिटीजन सिंगे हक अदुदा सोनगदबा मरमना राय असि ताखिबनि हाइके कोर्ट असिना पेटिशनर चामगा 35 ना थारखिबा केस अमा खनरबा मतुंगदा राय अदु तारगा हुकुम अदु चन्ना हननबा मरि लेनबा सिंगदा खनख्रे हाइरि पनबे याय ममांग चहिगी डिसेंबर गी तांग 19 दा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ना MBBS अमसुंग BDS तमनबगी दमा ममांगदा स्टेट अमसुंग रीजनल गी थाकता एंट्रेंस टेस्ट पांगथोकलंबा अदुगी महुता ऑल इंडिया की ओइना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अमखक पांगथोकनी हाइना लाउथोखिबा लेख्रबनी नागालैंड की फेसमादा लंबी नमथरिबा असि सेमजिनबदा था अहुमरोम चंखिगदौरी मणिपुरदा थाव गैस अमदि अतै हिरम कयादा अवाबा मायोकनरी हिरम असिदा पाउदम अमा अइन हबजे लेजरे मफम असि नागालैंड की फेसमा हरे मफम असिदनी मरोना नेशनल हाईवे किंजगी बसी अगी साइटल यूनिवर्सिटी चौरांगा मीटर चनिंग की चांगसी निखाई गिबना मरम मदुना मसि निमित तरुक नि सुरे लंबी फंगद बसी मरोना लंबी से खुथांगदा मणिपुरदा चाना थंगना पोलम सिंग नतना गैस पेट्रोल मदि अतै पोलम क्यासु पुसिलक लेबनी हिरमसी मतंगदा ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स फोरम की प्रेसिडेंट वाई भुवेन चंद्र घोष अमदि सेक्रेटरी एल रतन खुमन अमदि फोरम की मियोसिंग याउना पावी टीम अमना मफमदुदा हक्थिंगना चतुनि यंगसुलुरे खोंचेर अदुदा लंबी नमथकेव निमित 3 नि सुरु फावदा बीआरटीएफ की कांगबुना लंबी सेप्टेम्बर की थोंग चथरिम लिबदु उबदा अपेन पोखिदे बीआरटीएफ की मैकेदगी नोंगु था ओइब मरमना लंबी से सेप्टेम्बर यामदबदा था अहुम लंबी चंखिगनि हाइबो फम फोंगदोरखी हाइट ऑफ कट भी बहुत ज्यादा है। सपोज अगर हाइट ऑफ कट कम होता तो उतना दिक्कत नहीं होता। हाइट ऑफ कट ज्यादा होने के कारण देर में भी चांसेस कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेशन का होता हुआ फंडा जब स्लोप आने लगेगा तो उस केस में हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस होगा। जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट मे नॉट बी करेक्ट। सो हायर साइड में हम बता सकते हैं कि उतना समय लगेगा अदुबु यामना दुरी वफमदी बीआरटीएफ की साइटगी हाइब लंबी से समझनब होनम मतमदा था अहुम चंगनी हाइबसिनी था अहुम चंगनी हाइब तारगदी करम लंबीदा मणिपुर की चकदब गाड़ी सिंह सी चकदगे हाइबसु यामना अरुबम ओइरी बीआरटीएफ की थबक खुसु से पेंडे हाइब वफम कोहिमा डिस्ट्रिक्ट लैंड ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स
यूनियन की प्रेसिडेंट भोकोली अंगामी ने फोंदो रखी। रास्ता तो पूरा चला गया। अभी बेनाना में कोई जमीन मालिक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो भी BRTF लिंक तो बोलता है बिफोर आफ्टर रेनी सीजन, दैट मीन्स आफ्टर सितंबर वो से शुरू करेगा बोलता है। इसलिए ड्राफ्ट लिंक हम लोग बहुत मुश्किल मिल जाएगा। तो हमारा खेल में BRTF लिंक का में है ये 4-5 दिन से तो खोल सकता है, मगर वो लिंक तो आफ्टर रेनी सीजन से करेगा बोलता है। हौजिमकी एप्रोच रोड सेमदुना गाड़ी मचा सिंदी लानबा याहल्ली अदुमकपु हेवी व्हीकल सिंदी चटपा याद्री। एप्रोच रोड असिसु यामना नंबा मरमना वन वे ओइना चलली। हौजिक ओइदि फिल्म असिदा ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स फोरम की प्रेसिडेंट भूपेन चंद्र घोष ना फोंदोरकपदा मणिपुर सरकार ना जेसामी फावरगा चलु हाइबसु चटकनी अदुमकपु मतिक चाबा सिक्योरिटी पीद्रबदि चललोय। लंबिदा एक्सीडेंट थोरकपा मतमदा मतेंग पांगनबा रिकवरी टीम निथिना थमगदबनि हाइकी। माना मखा तादुना हेमसी मतंगदा मणिपुर सरकार नागालैंड सरकार अमदी भारत सरकार की मथकता अकन प्रेशर पीगनी हाइकी। नागालैंड की गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मची इजगनी मेमोरेंडम जो पीरगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट से तौबी यानी करिगुम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो कोकांदा अप्रोच रो अल्टरनेटिव हाईवे बोरो नेशनल हाईवे 150 बोरो अम बोरो तो कोकांदा कोइना पामजरी बिसे अवार्ड फुटिंग दा यारमदब लबेन जिंदो वर्ड फुटिंग द सेमजन बियो लोइना एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड तो बियो हाइबसि मरमदि आइखोई लॉ एंड ऑर्डर द डिपेंड तो मरमनि नॉर्थ ईस्टर्न की जगह से अन वर्ड फुटिंग द लबेन जी कोई चत्रिंग में मांगदा गवर्नमेंट सदेन तो सेमजन बिरो नोनिनी सिदा अदुगा लोइना एडुकेट सिक्योरिटी से प्रोवाइड तो बियो सेंट्रल ना नागालैंड गवर्नमेंट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट मसी वफन दिनै थमदनि वफन चेरक सिदा लंबी चटपा यादबदगी लाल माटी जुबजाब खरखटी लहरी जानदा पंदुना लेरिबा गाड़ी सिंगी ड्राइवर अमदी हैंडीमैन सिंगी नमक फोरम के माइकैदगी चेंग केजी अहुम अमदी हवाई केजी अहुम येंथोलमखी। मखाताना फोरम की कांगबुना दिमापुर लेरिबा 35 सुबा BRTF की चीफ इंजीनियर ग उनदुना लंबी असि अथुब मतमदा सेमजिनबिना तक्सिलमखरे। चीफ इंजीनियर असि उनबा अदुदा फोरम के प्रेसिडेंट वाई भूपेन चंद्र घोष अमदी फोरम के सेक्रेटरी एल रतन खुमन सु याउखी। नकल अमरोमदा जेसामिरोमदा चटनबगिदमक्ता लंबी सेम सारिबा असि अथुब मतमदा सेमजिन साजिनबसु चीफ इंजीनियर की माइकैदगी उखुल लेरिबा 84 RCC की कांगबुदसु खंगनखरे हाइरी। हजी ओरले फिल्म असिदा मणिपुर सरकार अमदी स्टेट सरकार लोनेना नागालैंड सरकार अहुंगी मरक्ता यामना कुपना खनदुना हाइरिबा लंबी असि अथुब मतमदा सेमजिनलगा प्रजा सिंह न थेंगनरिबा वाबसि वनबा यामना मथौ तारे हाइबसिनी। जितनिंगोंबा ISTV न्यूज फेसेमा नागालैंड। नाकल अमरोमदा नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी नागालैंड की कोनुंग कोहिमा मयादा लंबी नमथखिबदगी चटपा याददुना मणिपुरदा चाना थंगननबा अमदी अतै तंगाई फदना चंगबा पोलम कया पुसिलकपा यादना लेरिंगै चेरक असिदा ngarang numidang इम्फाल जिरिबाम लंबी की मकुथोंगदा साबा सस्पेंशन ब्रिज के ये थंगबा योली तत्खिबदगी ngasiदगी हौना लंबी असिदा गाड़ी फाउनबा याखिद्रे मसिदा नतना लंबी असिगी नुंग दोलान मपादसु चावना नुंग किंथरकपदगी लंबी फुंजिनख्रे आइरी। पावी मराठा नातेबा ब्रेक अमता Lemon Note, the smartphone loaded with the smartest features. Lemon. Adom karigumba awaba singa si mayoknaba thoklaba maru marang yamna yawba chinjak chaba mapanda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangal sontharakpa tarbasu karisu waningai leitre lipsap syrup sijanabiu adom gi awaba pumnamak koknabagi pambaini diabetes na naraba anaba singnasu sijinaba yarba lipsap capsule su phangbigani. Welcome to Mango Animation. Learn 2D, 3D and VFX from professional experienced artists. For further details, please visit Mango Animation. Yumsung Academy, Fairyland, opposite ISBT, Stadium Road, Imphal. Zolip 100% natural syrup amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaithe. Mahing kawa kochu kumin sengdaba hakchang chokthaba khong hama nuwaitaba amadi tumba chaba yaraktaba matamda amat ngarba upaiti Zolip syrup amasung capsule. Zolip to ni sijinabana awabuna muksing se kon bangami. Diabetes singi damakta Zolip capsule su phongbigani. Zolip Manipuri pharmacy kudimta phongbigani. ब्रेक की मतुंगदा तरामुक चरी
Mapur Ibana Tang Yan Bada Nupi Ama Yet Tangba Kutsa Ahum Amadi Kubaki Ayam Saruk Takre, Solabi Nupi Adu, Caesar Hospital da Lakanari, Todo Singaran Midang Puntarama Toirom, Taba Matamda, Salung from Kang Yambe Mamang Lekai the Tokibani, Lekai Asitagi, Maibam Tolen Kobamio Amana, Mahaki Luinabi, Maibam Ongbi, Toy J, Nifu Humdobu, Numidang Mayum da Hanzilapada, Kangaudona, Lori Tangzona, Makota Hai Tarapada, Nupi Aduna, Makunanga Pada Libak Tibet Todo Tokibani, Totoina Numidang Job Card Keep Meeting Yauraga Halakpada, Mahaki Nupana, Karisu Wahong Pahong Todana, Tang Yan Benihana, Mahaki Marimata, Amana, ISTV News da Fundoroki. Hausi Lango the Labor Caesar Hospital, the Lakanari Binu PSC, Mahaki Mapung Pava Operation Pangtholabasu, Kutsa Hum Yauna Bagi Operation D, Wana Tokani Haina, Dr. Palina Paumis in the Fundoroki. Advising the house, put yet near the right second. Put yet near the Kudo bigger Kubi Katana house. So, Zipa, see the Katana elevation. And when the Apana carrying somebody are the day, see Lapuza, handing power me up down. Yoga Training and Research Center Manipur Singzame Branch Ki Tarurak Shiva Foundation De Thorom Amadi Handak Tapang Thokiba Nirak Shiva Foundation course in Yoga Science Wellness Ki Participate Singda Certificate Dian Thopagi Thorom Amang Asi Singzame Wang Maketri Lekai Deleva Center Asi Sanglen the Pang Thokre Ngasi Pang Thokiba Thoromada Manipur State Yoga Association Ki President Obudi Vice President TS Ibotombi Amadi Ate Masakna Bamio Singna Thorom Adu the Sarup Yaki Tamelongda Komla Pambi Sing Patana Kankibedagi Awa Mayonariba Farmers Singi Yafanaba Horticulture Department Kimi Makada Apaba Makagi Komla Pambi Sing MLA Jamhenung Pangmena Yen Tokre Ngasi MLA Asigi Babuparada Labor Official Chamber da Pangthopa Thorom Amada Horticulture Department Ki District Officer and Tomba Amadi Horticulture Scheme in charge Muhammad Hafizuddin Susaruyaki Thoromadu the Horticulture Experts in Lomi Sinda Komla Tabagi Matanda Wangaki MLA Jamhenung Pamina Tamelongda Komla Pambi Sing Hanagi Matogum Mapung Fana Tana Pandamda Asiguma Kontang Asilokopani Haiki. Komla si Komla Cladigra has even Americans, Europeans, Tamelong Komlani have Matam Sulani have like Haze in the future. Was it systematic hold of say if you are dedicated or as my dole, I think Tamelong Hatanatana Manipuri income so we can help increase the resource of Manipur state also, and I can say, Pugning Ama, Koi Tangraga, Koi Manipur session, but say heavy Pugning, Koi Tamraga, Koi, see, Kumlama Tang, it is our duty, have said, Tomina say, have done one of them has an Kaisamtong Assembly Constituency de Lebi, Hana Manipur People's Party, General Maruke, Vice President Orambi, Hekruzum, Ibechaubi Devina Lekidabda, MPP na Awa Fundroli, Mal Lekidabasi, Party Asigiyam na Town Mangzaba, Mani Haina, Party Asigidu Jumbakiana, Singtabata Natana, Numini Party, Firal Tankai Singtaduna, Awaba Sufundogani, Heidi Maratana Temba break, Amamo. Wa masadan ay ko'y nanungay ba fangis? Ibunga! Adong gipun sige nungay ba da? Yari ba makay? Asuyang am thukta na ba? Iko'y na mapungpaba architectural service bizari. Color and space. Let us build wise. Sini nga mo like the bad bit collecting us. Sabi nang nang wide bin noy bin na net on na piece ke mo lay nang iPhone ko na ba. Pat ni. Hello. Piece ke. On si dala jere. Mayang gidam ta hang jere pick up on some delivery facilities sa pa commercial laundry service. Tu ya. Ay Hydra. Admission open for physics tuition for NET UG 2014. Class commencing from 1st August 2013. Physics today specialized in NET exam. Please contact PCM Tutorials Kesampat Kesamlai near Manipur Rural Bank. For details, please contact mobile number 8729-858402. Sky Heart Hospital da London ki heart specialist Dr. L. Sam Kisona Lusingba heart team na heart ki makhal makha ayambal anabagi lena satajari dona na coronary angiogram angioplasty valve sindokpa natraga hosinba operation tawdana heart ki ahobo menba yagadra yaroidra have gi advice phongbigani nongmoda pung kumari senior heart consultant hospital da leiraga layangba Manipur ya matangai ba hospital asida heart attack ki emergency treatment tawbana adongi hinhubugi sangamna wangani break matungda amukana taramno chari
Manipuri Students Association Delhi Masa Nasiduna Association Asigi Parent Amasung Mahiri Singi Interaction Program Manipur Press Club Ta Pangthok Kibagalwina Anba State Level Kanglei Open Debating Competition Su Pangthokre Mamangda Masa Nasinduna Pangthokiba Anba State Level Kanglei Mathematics Competition Gi Makong Matang Tabasinda Manamathum Yantoki Jubilean Energy Amadi ONGC na Manipur Dagi Petroleum Amadi Natural Gas Lokthok na Bohona Riba Asi Manipur Gi Amangbo Oigani Haiba Topic Ta Pangthokiba Debating Competition Adugi Speaker na Citizen Council for Dam and Development ki Chairman Professor R.K. Ranjana Oike, Social Activist Dr. Dhanabi Laisram Amasung MHRC ki Hanagi Member K.S. Chonjo na Jury Members sing Oike. Handag Leptana Nong Chubadagi Lang Thabal Kendra gi Mafum Kayada Khusem gi Ichang no Ising Thumjin Kiba Mafam Sing Adu Kendra Asigi MLA Karam Siamna Numit Taruk ni Changna Iram Nala Sing Dopagi Thabak Paikat Krehaina Lok Jana Sakti Party na Cherol Thadroli. Rotary Club of Polo City Imphal gi Home Subai Installation Ceremony Ngarang Numidang Classic Hotel da Pangthokre Taramaduda Thongsu Kendra gi MLA TS Bisorjit Club asigi Incoming Secretary Dinesh Haubam Amadi President Dr. Somorjit Yauna Club ki member Kiana Saruyaki Englisini Tarahumdoi Taramari gi Thaupugadaba Rotarian Sing Adu Wasak Lobaga Loinana Nauna Ming Chalalaba Sing Busu Miam da Saktaki Tarongamari Lenana MLA Bisorjina Mioibagi Sebagi Damak Rotary Club na Paikat Liba Thabak Thorom Sing Puning Thawari Mi oina polabadi mioibagi damak kathopaga loinana thabak toba mathau tai club asina miyam gi thabak mapung fana paikhat pa ngamnaba income generation program yawba thabak thorom sing paikhat haningi haiki maroiba pawmukana pizari National Food Security Bill inglisini tarahumdoi state asida su tha ahum gi manungda chanaragani MCI na India Pumbagi oina MBBS amasung BDS tamnabagi damak pangthokiba common entrance examination chanabaya haina Supreme Court na right takre amadi Nagaland gi fesamada lambit namthariba asi semjin bada tha ahumrom changkiga dauri Manipurda thau gas amadi atai hiram kaya da awaba mayok na yari miyeng tawri singwa mukana krumjari